Baya bro, जों दिनैनि भिडिअ प्रेगनेन्सिनि जराव बुमानि बहक बिसिंगो सराय डेभलप उमारंनो तैवै एक्सप्लेनेशन खलायलायनाय 1 month सिमी 9 month नि जराव सराय बु month रगो बसक डेभलप अबरक जोतनो गाहाम के शाय मानलायनाय Hin ke rangsang ni marete kicing song ang hai no hai kuta lifestyle video tuvoi fai ka norong ni bagai tingga tini ni lifestyle ka Kokborok amazing fact YouTuber ni lifestyle video aw sung asik din bini YouTube video rong nai felai ka bell icon video ka ham sunambo nge sung tine saima leno bini lifestyle eba bini biography rong na tuyai bini real name tamo te bini village boro te bini qualification bosok te YouTube fai bosok rok income klai nge faidi sung video no seng layan nge norok tomung no Kokborok amazing fact ni friend nge tak nge please or video na kaisa like rin ni ta fog di nge faidi sung video no seng layan hin ke chung poila na bini real name tamo saimaleno faidi hin ke gebini real name gengke Kishore Jamatia te bini nickname gengke Kishore no te bini date of birth eba bini asaimani sal gengke 10 December 1996 bo asayo te bini tabuk present age ungoi tongmani hin gengke 24 plus angkha faidin ke chung bini village eba bini kamini bumurong no saimal layano hin ke bini village ni mung ke Bir Chandramonu Potichori Village Subdivision Bilonia South Tripura Faiden ke sungbine religion atoi saimaleno gebene religion ke Hindu faiden ke sungbine height eba bine chogmani bosuk saimaleno bine height eba bine chogmani hinkenge 5 feet 4 inch te bine weight eba bine hiligmani hinkenge 57 kg faidin ke sung tabuk saimalena bini family member ogo bosuk tong ge bini family member total 5 jana tongu bini mom dad te bini slai kusu bini monai sang khorok noi tongu wono jotani slai okra hin ke chung faidi tabuk bini education rong na saiman layano ge bini education ingenge mo BHC complete klaika plus logiwa B.Ed bo complete klai paisa इनके फायदे संग बिने hobbies rock tamo tamo saima layano के बिने hobbies singing के dancing gaming tinin bang asno jotono ba